Ya bina pali wana topa chuma ini musik mo kana bula FM number 2 na sir na ngona ni ndendre manda kay Central Rental Sabo ka na ruso na kita minichi me ba na koloko. Ni sabula. Oya wa tisoni dalai. Gonga yung musik don. Nama kikirau bena tolu kina bitu. Ena via kati moliti kina porombuka. Goria na lali ne kami. Bula FM number 2 na sir. Misambulu binaka sai kwango na boleleka ni nonde tuku. E poi durante indai na Tourism Fiji Industry Day en hotel na Intercontinental Resort mai singa toka ngoendo sa sanga e rao mertuba kata kina na vitambana dundi wa bisnisi na non remakete. E koto na bonu ni tambani sarvanua ni rao men sotabi na ilabu na maki mena banata kini ado vieni na runondol rosmabulu. Oya e rauta ni ruan na bilion na dola. E dingo mana tambani sarvanua na iwili lebu ni sarvanua katumbu mana bitu kina dio na makete. Ia na takete e koto na mbaki katumai oya me to na kende wili na sarvanua ngande mai kipiti en bitu nan rau tinukabana undul na tamata. E sa te uwaidori endo na wandindike membaleta na kena sangai me kile na vika endangan reba na leo ni bunuongo rawa ni na labete da kina na vika wailabo ena nanto benua. Erto sa sanga takabata na Reserve Bank of Fiji, the Fiji Bureau of Statistics kay na Pacific Financial na programo watokai na National Demand Side Survey. E na walu na bula na kenang garabi na wandindike ongo. Rauta ni ndolondol langase na watarung mai nandui na ititiko na vekor ni tataka taundaku ni vekor lelevu kay na bianu. Natangane ambaki tolu ka diwa ka kunina ngona ni sadiri mate toka na udhiwa ina siga toka na moni madhawa e mate ni oti na nona lutumai na wabu ka mabua na nona kabo boka e bande itaka na tamatata ni obisa ni sai kwa na buni nona mate kinengito ena ngai watu le watakitiko na moni madhongo na ndoni bebabuli dini timile ya bitu ena nanda bonua o Ben Ryan se odei na ndongito bo mena lewena na timi. Ia sa tiku kempa batende no dorbo ka bunga beira era levana to mandatiko na timi sa laki koni teraki ki balangi ngome bagati ki pio tuai apisai nangaliba ke sani balati ramuai ena tandulis mai ki biti orain ni oti na nona sarab na sot ni Central Coast 7 in Australia ena moni madau saoti sai kongor na boleleka ni non de tuku ni boadeng binaka. Gold FM, Oliver Classic Hits. I hope you're having fun so far. You're listening to The Ride, and I'm Kara, taking you through your afternoon. Stay with me to listen to more awesome classics right here on The Ride. Mulubinaka, for awesome sounds in the afternoon. Wonderful, wonderful classics. Join me on The Ride every weekday right here on Gold FM, Oliver Classic Hits from 2 to 7. Just don't ask me what it was.